TTFM a eu le plaisir d'interviewer Darren Vidal, président du Tamari Ravaeino Paea, au sujet du concours de pêche du samedi 21 décembre. Jackpot 10 000 francs. Matapuro ay tato polo tato ura por tito ya tato polo abuti ya mitumo ya tato brate ya sécurité ano adu capitaine tono seila tito ya la ni potifo ay petit tata are tu era treira me lo tu ya hamaru tu ni matu momento mutete to ito tu me matu ano adu ya sel si tu hen marin notice pas Océan 2000 au Aman Impression. Dan tu ya SO7, dan tu ya Daniel, dan no apa. Verea, moi be momento. Amaru tu ni matu ya la tu la me matu. Tra amaru tu ni matu dan tu tawana puna avia, dan tu tana me lo apora ire. Me uite matu tawana puna avia, eito to ya te no te bataya. Dan tu matu tawana baia, asaki graf. Dan tu tana me lo apora ire. Dan adu cuidado dito ya tato armai tramana me fa no tato heba uite tato tuma do pe tuma oro ya no era no tamari to alo me fa no la ya uite me ho ya fata to trura te prohibena do tiro buba teleton alo to ya fata tramana e mono to tato ha me to tru tato me te e tra no tato ala cuidado